Ombutikiriza n'obu ifaka zemwe netunga abagenzi baba kakumu ngo nibenda kumbinga mu nju eyo mugenzi yamusigiri. Itaka chonka omukazi omukuru Hamida ujyaikayo ajyakiza abandi ekitweka kice okurugirira abaliba baliho nkoku balifamu ahanyuma yo kupima amataka. Mwene hatiya nahura Fadina ntaradati ogwo rukiko muradati mukabaganiza halo ekibiro ekimpa ngo necyo mukazi mukuru ekindi necyo muto mukabaganiza byari. Abebembezi batebekanisa urukiko okwajana hanshonge njikunke ifaka zizonshatu zangire kwikirizana. Ngo bamama bitu bashatu oli turyari kawe Habida bachimba Adija nangabirano Alima bine kubagana ebyo mugenzi yasigire umukwinganiza aho ushinga wanjye yansigire genere yanjeri aho kiso mwana cyanjye kiri ni buri kimwe cyona n'urutoki kandi murareba imyaka inabisya n'ubwiro bundimo umubiri kurwanirwa harimo n'itaka rw'ingana hikigana 20 ahefaka zona ziremerwe kwikiriza ingana ukoreragabwe. Icyapa kimwe cy'insinguti kikashobora nangwa n'ikeke icyo cyakigwa kiriho konka kiriho eka za 2 n'uburagwamo ubwatura bisanzwe so difference yabe nko mu bisharara n'ingama kuko muri kureba bari kejo uratura nabo muva icyo nekibuzo mu kigaruke muri gutuza mu kuri baneriza ejimba mwa yamusigire araheshonga ngo yakoze leta cheine namane go kombeka ndakirebera umuango okugira ngo kwiwo kuba yombekeyigwe enju ahandi arabasa kwangirwa mukonka etara mwombekegwawe arabasa kuba tarabasa kutura nkahe umubwerere umwe ahakesaraje then inshuba ndanza nti abataka nko kuba abasitamizo solution zabo nko kuba zisharamu ahibarena ngo kwena ngo businje buzeho barena hano hasagare ho mukazo w'umukuru kandi abandi bagene hazaho umukazo muto wiyikiriza kugenda. Urukiko ruhenire hatine kucamo kubireho ahabwe mbazi zona okurema kwikiriza ingana. Gashakwa Anthony Twine.